ҷамъоварии гулу гиёҳҳо аз кӯҳу пуштаҳо бисёр кори нозук буда, дар ин самт мебояд ки фаҳмишу дониши кофӣ дошт. иброз медорад Ширинбек Давлатмамадов. либоси тоза пӯшӣ, рави ҳамон ҷо минтақае ки гулу гиёҳ ҷамъ мекунӣ, вай ба салом кардан дар кор аст. ӯ ҳанӯз соли 1964 донишгоҳи давлатии тиббӣ ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм намудааст ва аз ҳамон сол то соли 1972 дар ноҳияи Ишкошим ба ҳайси духтури ҷарроҳ фаъолият намудааст ва ҳамчунон аз соли 1972 то соли 1992 дар касалхонаи вилоятии шаҳри Хоруғ ба ҳайси ҷарроҳ кор кардааст. дар соҳаи ҷарроҳӣ агар гӯям, хай ман такмил ёфтам дар соҳаи ман ҷарроҳи умумӣ такмил ёфтам дар шаҳрҳои Москав, Қазон, Тбилисӣ, худи шаҳри Душанбе, дар соҳаи шикастабандӣ, дар соҳаи касалҳои сӯхтагӣ, дар соҳаи ҷарроҳии рагҳои хунгузар. дар ҳамаи соҳаҳо акӯина дар ҳамаи Бадахшон дар муддати собиқаи миннатии мо 50 сол аст кор карда истодем. ба қавле бояд аз ҳама гулу гиёҳҳо пеш аз чиданашон узр пурсид, бадон хотир ки ту барои дармон бахшидани дардҳо онҳоро аз саҳро мечинӣ, яъне ба қадри зарурӣ аз онҳо истифода мебарӣ ва ба умеде ки тухмашон зиёда гардаду ҳосилашон беш. баъди чиндани гули гиёҳ боз таъзим мекунӣ, миннатдории хеша нисбат ба табиат изҳор мекунӣ, баъд оварда вай албатта хушк кардан дар кор. хушк кардани гулу гиёҳҳо усули махсусро талаб мекунад ва асосан баргу появу реша ва пӯсти гиёҳҳо истифода карда мешавад. ин гиёҳҳо дар ҳавои кушоду ҷои соя ва тариқи асбобҳои махсус хушк карда мешаванд ва баъди хушконидан онҳоро ба халтачаи махсус мегиранд. ҳар як гиёҳ муҳлати хушкунӣ дорад, яъне аз 1 то 10 сол идома меёбад. масалан реша то 3-5 сол ва қиём 5-10 сол аст. Ширинбек Давлатмамадов танҳо баъди ба нафақа баромаданаш, яъне аз соли 1996 ба соҳаи гиёҳпизишкӣ шурӯъ мекунаду сару кор мегирад. ӯ ҳама нозукиҳои соҳаи гиёҳпизишкиро дар хориҷа омӯхтааст ва таҷрибаи худро маҳз дар Полшаву Эстония ғанӣ намудааст. чӣ хел ҷамъ мекунанд, чӣ хел хушк мекунанд, чӣ хел вайҳоро дар қутиҳо пур мекунанд. ҳамаи ҳамаи таҷрибаро мо ина 2 сол аст пайдарам рафта аз вайҳо омӯхтем. вайҳом омада дар ин ҷо ба мо ёрдам мекунанд. ғайр аз ин рафиқҳо моро аз технологияи чиз таъмин карда истодан. мо бовардан мана асбоб ки вай мо шираи меваҳо ва растаниҳоро ҷудо мекунем. Ширинбек Давлатмамадов аз решаи гиёҳи зарбех, тахач, мавр, бештар обдам, обҷӯш, қиёми маҳлули спиртӣ ва ғайра тайёр ва мувофиқи нишондод ба беморон пешкаш мекунад. тариқи гулу гиёҳҳо ба бемориҳои узвҳои ҳозима, узвҳои нафаскашӣ, бемории санги гурда, фишорбаландӣ, бемории қалб, узвҳои такя ва ҳаракат ва умуман тамоми намуди бемориҳо табобат карда мешавад. Ширинбек Давлатмамадов на танҳо худаш табобат мекунад, балки тарзи истифодаи ин гулу гиёҳҳоро ба беморон дар шароити хона ҳам мефаҳмонад. масалан сабабҳои пайдошавии санги гурда. санги гурда аз намак ҳосил мешавад. намак дар вуҷуди одамизод дар натиҷаи истеъмоли ғизо пайдо мешавад. барои оне ки намак такшин нашавад, ба санг табдил навёд, пеш аз ҳама фаҳмида намуди намак. хай намакҳоро на урат меган, фосфат меган, оксалат меган, карбонат меган, таҳлил мекунанд. пешоба дар ҳамонҷо мебинанд ки кадом намакҳо бисёр аст. ман шахсан мувофиқи ки вай кадом намак аст, мувофиқи вай ягон ки ман парез мефармоям ғизоҳое ки ҳамин намакҳо дар вайҳо мавҷуд аст, ки ин ғизоҳоро нахӯранд. чун фасли тобистон сипарӣ гашту айёми хазон, яъне тирамоҳи заррин дар диёри мо ҳукмрон аст, аз ин хотир аксар бемориҳо хуруҷ мекунанд. дар ин бора Ширинбек Давлатмамадов тарзи худмуҳофизаткуниро аз ҳавои сарди тирамоҳӣ мефаҳмонад. боди сахт бошад, шамол бошад, хоку чанг бошад, якум ки ҳамин даҳона пӯшондан дар кор, ки ҳавои хунук боруҳои нафаскашӣ, узвҳои нафаскашӣ наравад.
خب احتیاط کردن در کار که پاچه خنک نخورد. همه کسالی از سرما زدن یا خنک خوردن پاچک، دست خنک نشود. در کف دست و در کف پا نقطه های فعال بیولوژی هستند که همه عضوهای درونه در اینجا نقطه ها دارند. از بار وزنین جسمانی احتیاط کردن در کار. غذای بسیار خوردن احتیاط کردن در کار. پرخوری عادت خیلی بد است و باعث پیدا شوی بیماری‌های گوناگون می‌گردد. ابراز می‌دارد این دانشمند. در این صورت می‌باید که با نفس مبارزه برد. دکترای جوان توصیه میدن که باید از سر دسترخوان نیم سیر خیزی، نیم سیر. اما بعضی وقت در مرکه میشه، در تویا میشه، در تشکیلا میشه تا آخر بودن تا میخوریم. یم باشد با شبانه خوراک هضم نمیشد. بعد شستن آفتاب بعد ساعت 6 غذای وزمی خوردن قطعا منی است، چون که آفتاب میشیند. یکم نیروی مثبت نیست. دیگه کمی فرمنتیتیو پروسس پست می شود. سوم که حرارت بدن آدم پست می شود. اینا عامل‌هایی هستند که برای هضم خوراک رول کلان بازی میکنند. در از عمری انسان هم از طرز خوراکخوری و یا کمخوری وابستگی داشته است. با گفت شیرین بگ دولت محمدов بابا و بیبی‌های ما تا 100-120 سال عمر میدیدند. این چی اسراری دارد؟ پیش پدر و بابای من اینا 100 ساله و 115-20 ساله در از اون بودن. برای چی؟ و یا کاری جسمانی میکردن. آن چیزی که وای گندم بود، باقلا بود، ارزن بود، همه را اجیت اکولوژی همجا میکاریدن و استعمال میکردن. غذا زراعت دم محیط، در همین اقلیم، در همین باد هوا زراعت میگرفتن. خودشون هم دمجا کلان شدن. از جهت اکولوژی یک چیزی به هم بسیار پیوست است. و در همه مواد آوردگی بنان از افریقا میارن، ما باید دشکاشون میخریم. این بنان با وجود ما تماما برابر نمیآید. تماما نمیآید. و دیگر غذایی که دست فابریکا کرده میارن. هر کسی در کدام منطقه باشد غذای در همونجا تولید میکردگی را باید خورد که خیلی شرایط نیست. سالهای 64 که من نو دکتر شده آمدم در نایه اشکاشیم 2 کس فشاری بلند داشت. 2 کس در یک مرکز نایه. حاضر هر یک دویم شخص فشار بلندی دارد. کسلی قند بسیار پیدا شده ایستاده است. در تمام دنیا 40% داروها از گل و گیاهای طبیعت آماده کرده می شود. یعنی در علم طب اهمیت گل و گیاها بسا کلان بوده است. باقی به شما مصلحت می دهیم که پیوسته از گنجهای طبیعت استفاده کنید.